Nyuma ya kithurano kia arungamiri ba arimu gukurukira kiama kia KNUT kurema kiumia kithiru na ndi munini wa mukaririgiti wa kiama kiu James Kainga ni arombete arimu batikende gutumirwa boboe ni antu ba kai baria kuga moroto jwao ni kwiguna bobongwa au ariuga arimu bari na mathina za maingi ta gwitithirwa nkathe gukara bakithamagwa gutina gitumi na mantu jangi kathumba jaria bakwenda jategerwa ni uria bakethura bakithura gutonya twanyene turia turio Dennis Mugendi na Nteto Nkuruki. Ari munini wa mukaririgiti wa kiama kia arimu kia KNUT Mwirigone yo Nyambene Kairi uria kuromba kuthurwa ta mwandiki munene mwarimu James Kainga mwambia aritariria ati kithurano kia arimu kiria kirari cukuru ni anjia Special Nturuba Igembe Central ni kirari na thiri indi thina yaretwa ni aruriti bamwe bakwone bagushindwa na bona kuromba na gitio arimu bamenyere bagatumirwa yantu tabau kuingizania moroto jo munene juria bari na ju kithurano yetu kia kirareo anjia Special School kianjiririe voya muno kirwamirie tena thina no aritani beto bethaira vai peaceful bethaira vai no kiri voya bate uthuku thina ni kia tavoya mwankarira candidate bamwe bone akaba ucindwa iro banjiririe baire outsiders baba watie kithurano so nteto ira ciakarigire oti aritani baretere ni outsiders otherwise aritani beto bethera very peaceful na inkobera ntuko wenge yatangaswa bature in large numbers peacefully venue gethereo nikenda bakathithia the democratic right. Oroto juna juni gutigira maubatu jao tarimu ni jagutungatirwa ngerekano mantu jegie gwitithirwa mandaraka mishara ugima gutwika utonga na jangi ja maingi jegie uturo bwao bere buru ni ku injustice ekarekire arimu bara bathomere bathiria 2013 August kweya mwangare ndi bataomba kupromote ora bange ba promoter wa itari uri mbere. That would be my first agenda, whichever means twatumira tuone aritani bau bakwa promote ndio ya babange mbonto it was an injustice. The second one ne promotions. Actually ukatara both rikare kwethia thai ere with the promotion nanga kwethia muntu headmaster deputy kana senior teacher. Barabange na cukuru ite anisi akila obwanga mwarimu kwanirao so tukarea kuya nerenge tura ya kwa muntu mandaraka kuringana na itarera aritanite then kwe bakaritaya mukai bata promotwa ya ithatu nione ewen yetu ite buima in fact ke okamama cibitari ni kuria era mbiro ende outpatient yayo ni mbebu yange iko defend mwarimu tu agende estimando ya yange ya jumbura mwarimu yoto ma transfer ya una yote kambomba tekande ndi ya transfer mbati kugethia punitive na ro twa interview to kabanga na nteto inge nyinge ira mutomba kuthi. Dennis Mugendi, Wero TV, mushini o Maua, County ya Meru.